Lesiphiwo sakho wena usithatha kancane kanti sivela ngaphansi wasiphiwa siphiwa yambingelela lonke ngeye. Sanibonani balandeli emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza ngilaphaya eMaqongo ngisePietermaritzburg bakithi. Sibonge njalo nje kusami nangokukhula kwepage. Ngingajabula nje futhi ukuthi namhlanje oqalayo ukulibona leli page lethu Nkosi yami ukuthi enena na subscribe ukuze makuqhamuka enye video noma kukhona ivideo enye esiqophile izokwazi ukuthi enene bese ifinyelela kunina. Kodwa nje siyabonga kakhulu nangesupport yenu nokukhombi nanokuthi nje kube khona abasizakalayo ngoba abanye bayafona bayasho ukuthi wakhuluma ngokuthi okwangisiza wakhuluma ngokuthi owangisiza. Siyabonga kakhulu ngalapho. Namhlanje ngike ngathi ke ake ngizokhuluma nani bakithi la ngifuna ukucacisa khona kodwa kakhulu ukuthi lento engifuna ukuyichaza nengifuna ukukhuluma ngayo manje izozwakala kangcono kumuntu ose understanda lento yabantu abadala noma ngithi lo umuntu osethanda ukuba umkantshubovu futhi kubantu abadala. Lento engifuna ukuyichaza uzoyizwisisa kahle, uzoyizwa kahle. Okay, la ngizophinde ngithi nje futhi kodwa futhi ngizothanda nokuthi ngilento futhi ngiphinde ngigxilise nakubantu besithunywa, ngigxilise kubantu futhi abasebenza kakhulu futhi nangedlozi nabasebenza ngesithunywa. Okay, la umuntu ewuyena lento engifuna ukuyichaza ukuthi enene umuntu unemisamu emibili eyedwa. Kungani ngithi mina umuntu unemisamu emibili? Umsamu okuwena emzimbeni wakho. Umuntu umsamu kwayena, kuphinde kuzoba khona umsamu omkhulu wasekhaya. Lo msamu okuwena iwona lo msamu mina engithi enene iwona lokuthi njenganabantu thina sisebenza abantu bakamoya uthola ukuthi umthandazi noma ngabe uyisangoma, angithi usukunendawo wena osebenzela kuyona. Lo msamu ngithi kusawu lapho ubemeza abantu abadala iwona lo ngithi mina ukuwena futhi lo msamu ngoba phela abantu abadala la usuku ukhona bakho laba abakwembathile nabo basuke bekhona. Kodwa mangabe umuntu ke osusebenza abantu uba nendawo yakho kuyindumba yakho kuyisigodlo zakho noma indlu yakho othandazela khona abantu nobasebenza khona, lapho nawe ushisa impepho umemeza ithonga elikwembethe, umemeza idlozi elikungamele abantu bakho labo, umemeza labantu abakwembathile, umemeza abantu bomsebenzi kuwena. Kuphinde futhi uzoba nomsamu omkhulu. Ngifuna ukuyekutheni la ngifuna ukuthinta khona ke ukuthola ukuthi enene umuntu ngoba naku umuntu esebenza ngokukamoya noma ngoba nake ekhaya umuntu eyisangoma noma ewumthandazi ebese cabanga ukuthi ngoba nake kwazi ukushisa impepho ngala esigodlweni sakhe noma endaweni yakhe yena asebenzela kuyona bese bona ukuthi negunya lokuhamba yothinta umsamu omkhulu ashisa impepho emsamu omkhulu abone ukuthi unalo. Uthola ukuthi usefuna ukweqa umuntu ekhaya obekade eshisa impepho sekuyena osefuna ukungamela abantu abadala athinta impepho ekhaya ngoba naku yena uyisangoma ekhaya noma umthandazi ngoba naku unalo igunya lokushisela impepho ashisela abantu babo. Cha, akunjalo bakithi. Akusho ukuthi elena ngoba naku ukwazi ukushisa impepho ngala esigodlweni noma endaweni yakhe yokuthandaza usunegunya wena lokushisa impepho ngala emsamu omkhulu. Cha, akulungile lokho noma ngisho ukuthi akuyona indlela okuyiyona yona leyo. Angikwazi ukuthi mina ngoba nangisangoma bese ngoyishisela impepho ekhaya. Kunabantu nami ekumele bangishisele impepho, emele ngikhothale kubona ukuthi bangishisele impepho emsamu omkhulu. So nje ngingasho ngithi enene ukuthi lento ngithi angikhulume ngayo ngoba sike yaqhamuka ngayibona kwanempikiswano futhi nakubantu engibona ukuthi kube khona inkinga ezikanje ukuthi uma kukhona mhlawumbe isangoma ekhaya kwenzeka kanjani ukuthi kwenzeka kanje. Akukwazi ukuthi kwenzeka kanjani ngaphandle mangabe ukuthi lowo muntu vele oyisangoma ekhaya umuntu bevele naye okumele ashise impepho ekhaya.
akulona iphutha lapho ukuthi esigodlweni sakhe ashisa impepho aphinde futhi ashisa impepho kumsamu omkhulu. Ngidlule lapho siphinde ke futhi bese ngikhuluma mayelana nokuthi kwesinye isikhathi ukuthole ukuthi enene noma ngathiwa ke awuyena umuntu kwamoya usebenzi ngabantu abadala kodwa nawe uyakwazi ukuthi enene ukwazi ukuthi uyophahla ngoba usukhuluma nabantu abakwembethe akekho umuntu ongena abantu abamngamele akekho umuntu ongenayo ingilozi yakhe ahamba nayo. Uyakwazi nawe ukuthi enene uhambe entabeni uyothandaza ukhuleko, uyakwazi ukuthi lapha uyehlane uyophahla ukhulume nabantu abadala ngoba usukhuluma nabantu abakwembethe. Usungakhulumi nalabantu abasemsamo. Indaba ngisho njalo ngoba ukuthola ukuthi enene kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi umsamo ekhaya uqondile awunazi inkinga muhle umsamo ekhaya kodwa wena uthola ukuthi uneyinkinga mothi ubheka mhlambe abanye ekhaya izinto futhi abanye uthola ukuthi izinto ziyabalungela kodwa mina indaba izinto zingangilungeli ngoba nomsamo ekhaya uqondile osibanibani nosbanibani izinto zibona ziyabalungela kodwa mina azingilungeli. Ilapho la ngithi ke khona ke umuntu nomuntu naye unomsamo wakhe wena usukuhamba ukuthola ukuthi wena laba bakwembethe ibona ngaleso sikhathi ukuthola ukuthi enene basenkingeni bona qobo lakho uthola ukuthi abahlamba badinga mhlawumbe ukuhlambululeka noma khona inkinga noma khona izinto ekumele zigcineke kubantu wena abambethe wena. Angingeve ngoba inkinga isemsamo ekhaya kodwa uthola ukuthi inkinga ikuwena qobo lwakho. Ingakho kwesinye isikhathi uthola ukuthi nawe usubone ngathi ukuthi wena izinto ayimini izinto angazi ukuthi azingilungeli angazi ukuthi kwenzeka kanjani. Uphinde-ke abona lento yabantu abadala inkinga ngempela ngoba kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi ekhaya-ke emsamo kwakhona khona inkinga ekhaya emsamo. Yes bangabe ukhona inkinga ekhaya emsamo ikisichaphazele sonke ukuthola ukuthi sonke sesiba nenkinga kodwa-ke khona la ngifuna ukuya khona kwenye into eyenzakalayo ukuthola ukuthi umsamo ekhaya unenkinga. Uthi unenkinga umsamo ekhaya nabanye bachaphazeleke kube khona oyedwa ongezoba nayo inkinga noma ngaba babili uthola ukuthi bona impilo yabo iyaqhubeka kuyenzeka kodwa ekhaya uthola ukuthi abantu bangabe behamba bethi bayozwa mhlawumbe ekukhala ngamanzi amnyama umsamo ufuna ukulungisa kufuna ukwenzakalani kodwa laba usibanibani nosibambani uthola ukuthi sekuzoze kube khona imidlinzi ethize kwabanye ukuthi ayimani usibanibani bona thina yangabathinta lento izinto bona zibahambela kahle kodwa thina kuthiwa thina sinenkinga yomsamo kanti abantu ababembethe bona indlela nabo asuke belwa ngabo idlozi nedlozi noma ngithi izithunywa ezisuke ezingamela umuntu noma ithongo elingamela umuntu lihlazi likwazi ukuthi lulwele umuntu ngaso sonke isikhathi. Kuyenzeka uthola ukuthi wena abantu abakwembethe abathintekile kulo ngokubheda komsamo ekhaya uthola ukuthi abathintekile nhlobo izinto wena ziyakwazi ukuthi zenzeke wena zihambe kahle kodwa abanye bebechaphazeleka. Angithi yabo ingakho ngithi lento yedlozi ithanda ukuba inkinga ngempela. Lezi zinto engikhuluma ngazo izinto ezenzakalayo nezinto thina futhi abantu bakamoya esihlezi siyibuka ukuthi umuntu uyabuka umuntu uthi noma uthi uyamhlolela uthi uma ngabe ibheka into yakho uthi umsamo uyabheka kodwa manje izinto kusibanibani hayibo khona umuntu izinto ezimhambela kahle noma yena lo izinto hayibo akanazi inkinga awumthinti ukubheda komsamo ekhaya kodwa umsamo ekhaya uyabheda. Angithi yabo uzuthola omunye senukeka ngelinye ilanga ngase kukhona amagama athize akhishwa abanye bomndeni ukuthi usibanibani engazi ukuthi wenza idlozi ukuthi yena libheke yena yedwa. Mothi uyabheka kwalelo dlozi leli abashoyo alimbhekile yena ubhekwa abantu laba abambethe yena ibona abamlwelayo nabambhekela izinto kodwa sekuphuma amanye amagama asezinhlamba manje asemleka kodwa enganacala uthi nawe umuntu ayibheka indaba uthi ayikhona lwamuntu akanalo icala ngalikho idlozi aseke walijika labheka yena ekhaya yini lo msamo kuyena wakhe wabantu abamembethe uqondile into zakhe zilungile bayamseka uyamlwela uyamzamela. Iloko nje bengifuna ukuthi enene ngikhulume
kunina abalandeli ukuthi enene engazi ukuthi ngibuyele entweni kule yomsamo ukuthi enene umuntu unemsamo emibili mangabe futhi uyisangoma ekhaya noma ngabe umthandazi wonke umuntu unemsamo emibili kodwa akusho ukuthi wena ekhaya ngoba nakho wena unabantu abadala uyisangoma umthandazi ekhaya usunegunya lokushisa impepho emsamo omkhulu cha awunalo lelo gunya lokuyishisela impepho emsamo omkhulu ngaphandle mangabe ukuthi ngiyavela vele wena okumele ushisa impepho ekhaya mhlawumbe wasuthatha umsebenzi wabantu abadala kulungile usungashisa umsebenzi usungashisa impepho esigodlweni uphinde ukwazi futhi ukuthi ushise impepho emsamo omkhulu kodwa nje umsamo omkhulu nathi siyathoba makuyo umsamo omkhulu ngoba umsamo omkhulu unabantu abawushisela impepho ekhaya noma ngabe ngiyisangoma ekufuna ngithobe phansi kwabo bangikhulume nabantu abadala uphinde futhi kuzoba ilento yelathi yokwenza ilathi ekhaya uthola ukuthi sesikhathi ukhanyisela abantu okhanyisa izibani uyakwazi ukuthi enene ukuthola ukuthi ngikhanyisa ibani esigodlweni sami lapho mina ngisebenzela khona angithi mangikhanyisa ibani ngikhanyisela laba bomsebenzi angithi abona laba abangembethe laba bawumsamo wami kumina emzimbeni ngiba akusho ukuthi mangenze esigodlweni sami ilathi lapha yasekulungile emsamo omkhulu kusafunakala ukuthi emsamo omkhulu ekhaya ukhanyisela abantu abadala izibani kusafunakala ekhaya ukuthi upha abantu abadala isithebe akusho ukuthi mina mangabe ngenza isithebe esigodlweni sami noma endaweni engithandazela kuyona ngenza isithebe ngenzela abantu abangembethe okushuthi sekulungile kusafunakala ukuthi ngibaphi isithebe laba bantu bomsamo omkhulu ekhaya ngoba umuntu unemsamo emibili ngiyathemba ukuthi nkosami ngizwakele nje bade ngisho ukuthi umuntu okwazi ukuzwisisa kahle lento engiyishoyo namhlanje ngichazayo uzokwazi ukungizwa kahle nosethe ukukhula kulento yabantu abadala kodwa nje namhlanje ngizothanda ukuthi nkosami bese ngithi nqapu ngithi nje nkosami unqamuka lapho Thokozani